guys tugiye kumanza twumve icyo ba Lorenzo babivugaho ku banyamahanga bari kugurwa niturangiza duhite dupanga 11 bagomba guhita bamanza mejo bundi kuwa kabiri mu gikombe cy'intwari. Reka tumanze tubumve twumve icyo bavuga kuri aba banyamahanga bashya hanyuma duhite dupanga 11. Ekipe ya PRFC ntabwo tuvuze ngo umutoza azakinisha abakinnyi kubera ko baguzwe amafaranga menshi cyase ko ari abanyamahanga. Oya, mutoza still agomba gukinisha umukinnyi kuko abimerita, kuko abikwiye. Turi kumwe. Ariko ndamutse nkurikije uko abakinnyi bahagaze naho bavuye, niye gupangiramo abanyamahanga batandatu. Umuzamu agomba kuba arimo n'urucabana. Axe centrali owitwa Swane agomba kuba arimo, niba PRFC igomba kubikomeye agomba kuba arimo. Mediane rero niho haziramo abanyarwanda no ku mpande. Mediane hagomba kuzamo umunyamahanga umwe gusa bita Seydou Daouda Yusufu nomero 6. Ndemeranya nawe. Akaba ari kumwe n'uwo bitaruboneka Jean Bosco na Nibizi Ramazani kabisa. Kuko mfite abataka bakomeye ntabwo nabanyeneye abakinnyi bajya kuntsinda ibitego baturutse hagati. Shiro Mediane igenda. Hanyuma rero imbere emaze gushira abanyamahanga bangahe? Siba biri gusa Swane Nashiramo Swane na Daouda. Hano kwa batandatu mageze. Batatu n'umuzamu. N'umuzamu ni batatu. Ye gushira abandi batatu nyine. Siganye batatu. Bese batatu b'imbere. Nterekeramo Jibril Watara. Kuri attack. Unerekeremo Hakim Kiwanuka. Unerekeremo owitwa Dennis Omedinho. Abanyamahanga ni batandatu. Abanyarwanda ni batanu. Ikibazo ni ikihe kwega? Bare nkubwiri yanjye. Aperi wayipanga. Reka nkubwiri yanjye, kabwiri yanjye. Wajuriye, urajura he? Ikiza ndabafite benshi ikomeye. Wowe nujurira. Ntuhere mu izamu. Oya nabona hera mu izamu. Imyanya ujurira. Ngiye aho ndajurira ni hamwe. Ngomba kuba mfite umuntu bita Mahamadou Lamine Ba. Agasimbura nde havemo nde mu Lorenzo wajye Lamine Ba. Uyu munyamari ari mu bakinnyi APR ifite bakomeye cyane. Nyine tubwira ugende ku Lorenzo. Benshi ikomeye. Wowe nujurira. Ntuhere mu izamu. Oya nabona hera mu izamu. Imyanya ujurira. Ngiye aho ndajurira ni hamwe. Ngomba kuba mfite umuntu bita Mahamadou Lamine Ba. Agasimbura nde havemo nde mu Lorenzo wajye Lamine Ba. Uyu munyamari ari mu bakinnyi APR ifite bakomeye cyane. Nyine tubwira ugende ku Lorenzo. Havemo nde ntabwo mbitindamo cyane. Ndamutereka muri Mediane akinane na Ruboneka na Daouda. Uvamo rero ndavana umuganda bita Dennis Omedi, Gilbert acu ruhande rumwe. Kubera iki? Oya deje ubwo havuyemo Ramazani mu Lorenzo. Havuyemo Ramazani niba wowe ari ko wayipanga. Oya kubera ko havuyemo Ramazani akaza umunyamahanga baba benshi. Nabo nkoze ibyo bakoze kuri Gorilla. Urasimbuza umunyamahanga ku munyamahanga. Ndasimbuza umunyamahanga ku munyamahanga. No kuvuga ngo haravamo Dennis Omedi, hajyemo Mahamadou Lamine Ba mo hagati, nono Gilbert barafinda afata uruhande rumwe nk'umukinnyi w'ikipe. Dennis Omedi niba gomba kuba ekipe ikomeye. Urwego rwa Gilbert ntabwo rugomba kuba rurimo. Oya niba ugomba kuba ekipe ikomeye ntabwo urwego rwa Gilbert na muzungu. None se Ramazani ko yajemo. Ramazani yazamuye urwego, na Gilbert yazamuye urwego. Abantu mu ikipe y'igihugu. Ramazani oya ntago ari kubanza mu ikipe y'igihugu. Ramazani turemena nyako yazamuye urwego. Gilbert yazamuye urwego. Urebye Kariba Gilbert na Kariba Ramazani. Oya kuri Kariba. Ntabwo bajya Kariba bareba ku mwanya umwe. Ruvuye turemena nyako Ramazani yazamuye urwego. Sibyo. Gilbert yazamuye urwego cyangwa yasubiye hasi. Oya nese yabaciye. Gilbert yasubiye inyuma. Kukibanzamo nimbuza uko ngira. Bavuga ngo nta bindi yongeyeho. APR keneye niba hari n'abafana ba APR barabizi ibyo babyemeza. Gilbert nta APR ishobora kuba idafite umuwinga ariko yasubiye inyuma. ishobora kuba idafite umuwinga wa mbere mu Rwanda ninde? Umuwinga wa mbere mu Rwanda w'umunyarwanda. Oya bagomba kuba bahari. Barahari babwinga. Ntabwo ari beza nyine. Mbere w'umunyarwanda mu Rwanda ntabwo ari Gilbert. Ariko nabo mu kipe y'u umuwinga mbere w'umunyarwanda. Icyo bisobanuye. Umuwinga mbere w'umunyarwanda ntari ku rwego rwo kubanza muri APR. Period. Gilbert wowe yari ku rwego ko banza. Ntabwo ari ku rwego. Kandi APR ikeneye upgrade. Aruriyo ariko reka nkwe. Wagira amatsinda umuwinga wa Gilbert. Oya rega ikintu kiba ni kimwe. Muri hari nubwo urwego rw'ikipe narwo ruri hasi. Kandi ugira ngo n'abakinnyi bose ujye kure muri statistique. Reka tujye mu mibare. Tuve mu magambo. Gilbert niba wemera ko ukomeye cyane muri no minsi. Ibitego afite utubwire assist afite. Utubwire byibuze kure buretse gatoya ariko muri match za Perotse kure amurusha ibitego. Yazamuye centre zinga. Reka nkwereke
muri APR ninde ufite ibitego 5 ikipe muri rusange iri hasi none se kuko ikiri hasi nyine nuko abakinnyi bari hasi ikibazo cy'ikipe ntabwo ari cy'umukinnyi ya tugiye minota ya Rayon Sport muri hasi nicyo dushaka guhindura ekipe ya Rayon Sport tugiye minota ya Rayon Sport Darkonovic amenye uburyo butesha akajagari muri Gilbert. Umaze kumva ibitekerezo byabo, reka noneho dupange buri mukinnyi poste kuri poste. Mwizamu turashiramo Pavel Nzira, niwe munyezamu wa APR wa mbere, nta n'umurusha. Kuri kane turashiramo Clement ameze neza cyane. Hanyuma kuri gatanu dushireho uwo bita Suwane. Nitumara kuhashiramo Suwane, hanyuma kuri gatatu gatatu tuhashire uwo bita Claude kapiteni. Babaye ubwo abanyarwanda babiri. Kuri kabiri tuhatereke uwo bita Gilbert bakunda kwita Kagege. Ubwo babaye abanyarwanda batatu n'abanyamahanga babiri. Hanyuma nimero 6 tuhashira uwo bita Dauda Yusuf. Ubwo babaye abanyamahanga batatu n'abanyarwanda batatu. Hanyuma ku munani tuhatereke Nibizi Ramadhan akine ku munani. Ubwo babaye abanyarwanda 4 n'abanyamahanga 3. Nimero 10 ikinweho n'uwo bita Ruboneka Jean Bosco. Babaye abanyamahanga 3 n'abanyarwanda 5. 11 tuhashire Denis Omedi akine ariwe abantu utanga amasantre bya atari kuri 11. Hanyuma kuri nimero 7 tuhashira uwo bita Hakim Kiwanuka kabisa ewana, nawe atange santre kuri wa mwanya wa Mugisha Gilbert. Ubwo babaye abanyamahanga 5 kandi itegeko no kumanzamo abanyamahanga 6. Harabura umwe rero, umwataka. Murabizi dufite abataka 3 b'abanyamahanga. Dufite uwo bita Victor Mbaoma, tukagira uwo bita dufite Victor Mbaoma, tukagira uwo bita Mamadou Si, hanyuma n'uwo bita n'undi mushyashya bita Guatara. Ubwo rero twahatereka uwo Guatara niwe mukinyi uhembwa menshi.